Ebra wo free unya uti didi mu free brekum. Eba bedru kumase no a. Mo bra efre ye no. E de na koso ewo background ho. Okay, tama me bra dey ni phone ye den efre get number no. Opike. No ni tin koma ni dey mu no. Akoma FM. E na me phone ye dey. E ring na me say em ka nyimba se me phone ye dey. E na ring o bia again ye dey. E wo no. Nti ho again ye tin. Nti me bra say na nyami no phone ye dey. E na ring wo ho no. Again ye tin gan ankasa. And I'm again the me bra to hold. And again cat the corner. And I'm bra san free corner. Into picking us ya na me bisa wasem no. I want again here dey. I cat the corner. And all them bra number na here dey. E to blacklist. Wanted that some Crawford coming Crawford with Facebook. Wanted that. Today mama matera. Mate bebre. Be enti ama me nya agidi a me de koye no. Say because me ni pana dikan atna would be 4 months. Matna say no na me like if I say na me she 4 months. Na obi a we kase ye no obi hye ho. Won ba kwa ne ye wompro, chesa mu wo ho, wo kwasra ne fie, wono so besa wo fie wonnim no, wo hunu. Ba we no hye ho no na me ase no. Because again no, ne picture na ne wo hunu. Ya wo de Sunday wo no, say ye wo no o, say ye wo no e ye picture. Passion. Woni wo anye video call da. Enti wuntimi kura nkasa bia again na picture na wo hunu no wono a no de woni ne di nkomo no mebua aha enti na ebeside no wo hunu so ti ase Matias mami yemfa wo na fofo ni bi enkotwe mpra wo Facebook e ma yemfa bibi senya wono da mo amane pache dawi ibinsi da pache dawi what a team Crawford here, what a team Crawford here, what a team Crawford here. Who? When you're suspicious, 4 months I wouldn't need to come on now. When you're suspicious. Okay, Tamono ka say me mra kwa na me pese me ko. Omo ka dem say oyere onye nipa bonini ntimi eden. Menyi ehune da adwobone manere mara che mitrim me eden. Menyi film no onye nipa bonini. And I'm so because me de me nye bida ena me sa young guy say bia me sore say bia me call ban chana nke say bia me ba na bia o ma bia o brown man say bia o guy bi be be to me say bia me no e o kra na say bia bi si ho no ma me de me tuma yo so ma me nwe san de e wo ho no na onye nipa bonini na me de me ngini ndi na ono bia am say o na de ntina nke say bia bibi say kra na ono ni kamba nti me kan osi adwuma na o ye ni ntino me mini kan mbra na ho nti me ba na ho na se me ba kumasi a na one mai de abomaba obabesia na woni me makabom Winifred just akranye ni din no obabesia na woni me makabom na mo scamming kofo ebe ye ni we wa bawu o abato my Ghana so we ye playboy Pache dawi. Onye playboy. Pache dawi. Onye playboy na akwa pra Facebook. Onye playboy. Pache dawi. 23 years. We see so unya 23 years. E ma do do say no date. Pache miensa. Miensa. Pache ane. Omunyina ye kumase for guys. Pache ane. Eti for me ba. We dey asamo. Time about center. Time about Mr. Drone yen ye aba. Yasi ye bibi drone ye fa han no ensa ya de. Yeni ntasanti ye de habanu brane edunsi na akabom ye de aye time about Mr. Malaria ye de betutu deku anu ma 20 minutes honam ya bomade ya na ma usaka time about Mr. no ebi ene keje backup system so de oh ebi si immune system no pay yo enu nti emma ya de bi amani paduan mu rough sa ene wo sore na wo nti apo a wo betene fia ma no wo aduane kro bi mo bi ni enu nti no keje backup system na wo benya time about Mr. keje backup system bi e wo mroma bi jana house to super na ko junction kwale na ka ba da ne ba misi e ba pfa hamme ozone chemist apidan chemical e ba shop ye mo wo benya time about center for no yi ato mesa wo da to bi fagu wo drugstore chemical shop no ana herbal shop no mo to bi efa kogum pharmacy friend 0244 417669
0244417669 ɛyɛ ATL ɛyɛ 100% cotton fabrics ATL ntoma ɛni ɛfɛ ɛni da hɔ wotɔ a nsuo tampetampe afɛ bɔɔde ɛtea na ɛteɛ ɛnu nti woyɛ wedding engagement party deɛ woyɛ bia no obi si begya no kogya no program bi koto ATL brenya bato ATL ntoma rap ho nefa kɔkyɛ wase ba na wase bɛ ma bibia betumi akɔyie ɛde ama wedding engagement was office party Friday where manye ATL shane soma me say bia wopɛ customized fabrics nso e wo bi ɛhɔ ye be print bi ɛde ama schools, churches, organizations, associations, mo pe anniversary cloth, corporate cloth and as uniforms ebi ho we be hu ATL one factory ni kase pa no one crying 40 Kwame Nkrumah Avenue Kumasi so awodwo roundabout bomodi ana friend 0244 334 406 0244 334 406 and I say 0544 268 974 na yabaje so papa abasa mami wo phone no wo iCloud na se wo bi nso a and then one fa yentumi fa iCloud no entrake wo but say in case bia omogie no anka manya mfresu dia aka betimi atrack omo yen sabe kan omo aha be if say edi omo de do ye omo ye no owusu a wo momo no dia aha omo ye no owusu na mo de ye aha be me de na amponsan iCloud aha sa me ye me iCloud na e de ade no oni e na said me momo phone iCloud minimum iCloud e de ade but oni e local daso a wankasa na obetimi ayeden ayusu phone no obiantimi yusu phone no bi den fan kan ho ingeze bia obetwe bibi kura na one na obeyede obetwe because iPhone no o twe bibi na se bia meje fanse bia me se me twe bibi a e be ba se me more password okay inti minim password ayeden o de ye inti mintimi fan twe bibi okay o let's say wankasa inti wo yefre so se dia yentumi track na okay isi ane de afreso ne de mintimi enkyere de okay aha to yenua mema no mfo yenua manum no to wo nkra kakra ma me yenko okay minua no ma na minua no mnantie de betima ka kire ma ne se de atumi de momo obi an den emfantu no hofo because enye obi an okwa sa o hawe ma otimi de esan ba fie because mitimu se nyankopon na den atwitwa agin because I can mem last say bia anka me wu ho no ma na say bia am be finish me kura na ka mitimi say den ensa ma fie ka mabusa fan we den hu ba bia me den ka me wo bi sisi a me ka say ntimi afutu a me wo ma minua ma ne me ma ne say ba bia o ba bia si a o ma ne de e ko no emu ehu emu so edu nti no say ye hwe e de mam ne ya namom tutu yie okay say de be ya ye nko sa o ha we bi nti obi bia wo be komu no mesra say twon free okay and I was wuramu so a me mo de answer money now na be den asan bla wachi because baby I can't kon dey more den akwantinti empranhwe be ko bi pache da obi bo anam yose akwantinti aware mi nko na so kwa brechira aware e wode akwa anwa Charistic Ventures and America for ediama wo mu no pa enu ntime se wada Zahara ye baboa ho se de tie bia no amponsa ye ne apostle be ka bom na ye ho kwane a ye be fa so a ye de be track guys no why matemami Charistic Ventures wo mu no pa Zahara mecha Zahara G capsules no se nrom ye no we no akutia enem ensan ya de enu nti bomode a se wo betumi anom bie be ma oba wo be mu nsagu oba ma wo nsagu wo be mu kurogu oba ma mu ekurogu wo discharge rough be ma o mema no yemu no emu ayemre papa enu nti me se wada hye so ema me de wo so nsakane Charistic Ventures for no pa Zahara Mr. no the G capsules wo fa Zahara Mr. no 3 capsules na wo de Zahara G no 2 capsules wo de ato onum na de Mr. no anon capsule no na je se bibia akoye ede ama Zahara man capsules de eboa ema be ma wayemre wompem odo benada wotum se kra de enkoye wo de boss 1 minute 2 minutes no adwonso nkruma enti ama ne yire enenye wo nya Zahara man capsules ne bi hindi eba Mr. no so de ene malaria fever typhoid yade bia ebeko na ama
mogya so aye adwuma yie wobenya bi okanshi drugstore lane herbal pharmacy chemical shop BMO Zara Mr. and J capsules Zara man capsules in the ba Mr. Edrewe yagiatum enu nti bomodi ane frɛ Charistic Ventures e was 0246 34 83 0248 56 93 35 eye ba no pe banka se ba no pe was banka se ba center na kasa kire wo na wiai was wanya ka kwansha ofisro en wa ba hwe fam wana emre bi ka bi pemo ana wo ka ekra wutimi no ekopemo na so se moja bi amanenti na no se wafa utri edidimo na so ene wotu won wo se akame wo no mpemo oje ho anye na aka se yi emre bi me ka na ekopem ye no a manfa anya asem no eba ne se ya na wo de ko ba heba center ye de hamaba tareso ba bi a ya wo no ewo bia no ebefre no mpe betoatoa enka se be keke se animu na bibia tumi aye kama ede ma ba achefo ba waje award esan se oye no mpemu aye semu expert wo spinal cord na wato chema ukoto dwe kra na butu so no eye free so ana wonsa no na ya na ye tititi stroke gonorrhea edam from ya the stomach ulcer and abema wa ye mrempemu we here a doctor ba center ye bedress ukro e de ma male and female ward e wo ho saso ne wo ultramodern machines so de hwe ya de kumase ba center wa to so agogo hospital no enchen wa toma community 16 lashibi ya ba West Club friend action phone ba e wo 0244 083 482 and 0272 500 012 Achafo ba yare wanyina bedwane enu ti won so wo problem bo mode na fabra kuma mu nsam dwumadie so wukunu ena sese wabu kwasea ba ma bia bu kwasea ana wo yire eno ena tete wo yire kro bro saa wo fie onu na dua no wo yire nani woni o ka bibia wonte ase bo mode na fa no bra ba kire de wo so wo ye saa so ena ne ba na wo ose akra na nya wodia woni obi kyese wa ha bia wo mu ya bo ba yie woni obi akoye mojafra edunya bema bia bodua de atoba so ana oba bi so bro bema ne dua enima ensem fata bomode a nefa bra ye wo askwa stadium Kumasi Sports Stadium obi eni ho udu aseme kwa askwa mo ye ne mo main gate na ye opposite udu na wo fom kwani ana wo ba na fom kwani afra 020 39 33 582 020 39 582 Pastor Julius mo akwaba na me je so baba kwa koko mo akwaba bio ye na Pastor ya hwe ye nua ba amponsa na be nua be ma amponsa so be yo ba bi dia ye no me na me kam tire Charlie sister me o US na mambo mo dun so UK am shampa ma eno de futu na adesua wo mpa Pastor Ghana tena yo Pastor we kra de ni tiri ye so na me ntwitwa ne be ma ye fa blackmail no ko be mu ne twa naked pictures nyinara ne dia wasade ko social media aga cha so wa mama sika se ya memfa we so anyi sika bi ani dabi mama nti adesua wo se de ye mrante ne ye baba si pre Facebook obi kura kotofo mama na se enye Android iPhone enye iPhone wonpe ene mai ena iPhone mama ya me no betena chese iPhone na mo pre mama na ye Facebook na Instagram na Twitter no na honso na sansemi efia eba enti ayi rampon sa de wonye ni trade dim kombeku no o kase wose nka omi wuya kama wu finish there wo nkwase wu ka mama no papa kwanko muni mo cha man ayo oba enti na nka wutu anamo mama hwe eba no say ya na me de me catch wiase nyina because yini papa kuna we betimi ato no mama wo mu a do wo sika so mu di bone no adwene mu di nko se do mesia because ono no o ma hyehyɛ se me ma ko na me kɔ no ha se me kasia ono so be respond say so respond sa manya se me nka oba chemiti di na meka o ma tena se adwene answers be 3 4 a de wo be ka kyerɛ wo no o ma answers no phone be wi obo no akoma atɔ yam o convince wo wie enti so se ba na YouTube kura obekɔ so enti ani da ho na wum se mama de bia me ka me se ade a anya wo de na ma susu pre ho amponsa ahari a wuti
enti ma bebrebe wo wiase ni wanya bi na prepwa brekum obaby crowd din ka ko fa ne first was say obedi ni birthday ne mpabo na tade ye 3.5 mama e man ni demand obaby so second oba no so hia iPhone mama man dey no ko so mu especially ye kuma say hey mama ye kuma so mu vie bo Emma, the minister Dana Trouble say, we say, I bring it to me. I am my father could do get fear. Cassandra Bessia. They don't say I was so no. I say, go so maybe as a concern back when we say, Maa Akos, but your woman, I bring the video from oh, I went there. Winifred, I am smart. And me, I'm Pusama do for your cry. Mama, as I see me in the you memo, as I see me, just and the member, they be also the because I can't form a Mubu Manquasia, almost from one you. They say, I'm Pusati, Mabu, some possible kind of question, Mamma could do a count in the better. And they can the better. Don't quit Sabio, no, I found in our call, and I said, dear painter, it's a year so pass one can and none so count. Now, Sibu man, Kaokon, Hanibrekum, I know about that dear corner Mamma Cabinet few. So you nipa, so ya boa, so ya summer, so you anything. Mama, you may now. You may now. Na nipa bonifona doso, ye Ghana, say Ghana, try you. Who? I'm Roberts. I'm on my gang go no bafra. We are Winifred na eye Berman I'm Posai Berman na Winifred you. Mama say omuko share be na say eye oba so a e mama ni bi. O mefa no. Na so no be communicate. Amu so ye Berman no be communicate say opawoni ade. Onu be dun kumo na kodu be bu so what ase no o invite o. Na ko the same thing. Eti eye mama mema na ko mo bo so me di sa dwum no. Eti ye temamufo ni ye tie no. Abusafo ye mfam adwene. Na we your no koto meme mu anko mefa no komu be omga mefa no komu no be da fenfem wi aje wunu ma nyina ombe wi ache so me no paper because we abantu ya ma wi picture kire we ye brand we na ni go to say oyi ni pa bone fo ankasa to so ye wudini rache bi ahye ehwe de wa na nim so it is we ababo na koto sankofo mu a wo nya onko ni dimo e ma ye pa iPhone ni mema atena mu we yo Emma mo pa edoti akoye adwuma ansa na mo yo na nye memma nyina no mbotaye pa ne se no betrampa babu a unkwanti no bae obaji unkwa na firi unsem amponsa ne de aduru so ebi a okire wo wuti ye no bi kasa ye onu obi chat kasa ya obi so obi chat serious a onu ne keka na obebe fi keka wonu so kwasra obi ye oh onu ne keka obi kwa pharmacy shop okope condoms sia ya adi akoro obi kwa kope contraceptives sia sister we too flow and then now go we no hokala uni mi bakwa wo shawo hiye wan adabi betwa wan sa be kasa mo kan yampa mama wo kasa no na amponsa e kasa me kura de nanka me nya na hwe me de na me wose me na tena te onti wose me na tena 4 months wose me na ta for mama buzaza na tena se ba de kan na te wo ko no fioro ka wo sano ko no so sra wose da be say Facebook a woni na chat wose wo no te he amponsa dwuni sa na sa kuku de o mo adwene photo fita engine de o mo adwene mo ntimi de metu akoma mu nsematie fo ya hwefo ne yetef metu obi afo mo nkran mo tema mo kumasia mo sonwane brekum ye tum so na de ye kan ne mama etuntwa ne o bi obi be se ko ji obi dia obi be sa yi obi okwamu na de e ma re ho mu ja na e prama kolai obi akredu ho no otwam obi akredu ho o mfaw that is babu mu de good Samaritan mu ja prama kwa so da komo osofudu wo otwam wodu wo modwe wodu ko sise yo nya gu Samaritan de oben no e fra no ko se mo na ma me wi am ba bia ka so ta se ni pragra ni pie wa akola bia nke ne kan nkwankura no ye tumufo mususu mo ni mra de Ghana for boys de sex nkoa ene de mo nam ena dem katonga nti mutukwa ebi tukwa kwa takrade ebi tukwa kwa mampo ebi tukwa kwa suoduro ebi tukwa wale ni nyina ye sex o ponga ba ko pe ene monne musisim ene monne Ghana fo me mane monne ma wiye ye ana wo behunu enye wonu monko ebi a wonkai akora ketewa bi no a wone be madi nkomo ewo kumase na wonu so free sampa buy extra mu buy wo bedru ya driver sisi osimi ofre boy na wedum ne phone
be 14 years asesa ne ho fi sampa pepe ma be medi ababedi can you obedu ya dum no owie ya afa de woni ba bia woni ba bia na driver ne sa anaju we me de wo ko ene me fa nko fi nam se nyame na edu mu afuru sa edi sa wo na wo na do boni ko no obesa che wa ye ho adwuma mama se wo na obi hin boni fo a onye kura nka kura na abekwa akwatena so waye Wọ́n mú ọba bẹ pẹ́ bí ẹni ọba bẹ bí ẹ máa yẹ ẹni náà sẹ. ẹnu tí mi sọ ẹyẹ amen fever mix Dr. Mibonso sanu edrome kanfo di ama na wiye yi Amin Scientific Hospital a doctor for ekuni ni ẹni tí na akẹ́kẹ́ no bra hama nusiri di ebo mo de ẹyẹ amen fever mix a doctor for ajetum every for ajetum say bam say sa amen fever mix wey de malaria be ko onam ya be ko wanum na ato obetumi adidi wan ho de na so ate obenya ho de ne back wuti na dwa wo tifa eye migraine nyina ebekọ amwade ho na emom ne sane so nya duro bia se amen fever mix afei yade bia hinta de padua ne mo wodi akwa ya sabia ne adugi bia hodo na so de ye ka chewa ne se ye honhum yade ye hunu yade kro kofie ne kowu fa ko Amin Scientific Hospital yade beto MRA afidie no so ba bia yade na ko hinta ebe ye pia kire dran fama nom na ebekro Amin Scientific Hospital ye wakajetia ye ni zoo ene di hwane mo ye ni ade share market ni atwumata chima station ene bofi pam Dr. Mibonso for 0277 00 1234 and 020 24 88 588 Aye Savior Foods na make for the ama Dr. Savior Drowe aye special but for the one dance ma me man kokram ene emrewafo abesriwa meswe ni na di one dance say aye aduane esa ye dro diabetes also wo mnimu na wie wo da na dwantimi na wonam ya sisi yade wani so ehuna de ye obema no aimu ayemre se kontrol ya de akaja ana ya na uyamatim wonsa na wano eya na sheki yade wewu obi adidi Savior Foods se wuni bi so do pose obo ho by free hu a eye Savior Foods ye ntombi wo bia fe Dr. Savior was 0577 201 495 ana 055 57 89 698 eye Daniel Buy and Trading Center make up for no de amount Dani ya de Daniel Ba meshaba malaria fever away typhoid away jaundice beko wonam ya ne wonam mra ni na beko aposo ya no bi Daniel Ba meshadro no enkotadro foforo Dani to ne ba meshaso de ene anemia unimo gya ya no oni so biri wuko fikira ya wonko haw wonum na ato Dani to ne ba mesha betwitwa je ho Dani natural back capsules MMA munsomu enam fom sabrato monkwalum na nyam body ni mu yie no wakofo ba wutumi se ne back stand chat bibia ya kama ne ho akono se dokono so nchinam na so do kobo so 1 minute 2 minutes be ma na adwo so nkurumai wedro ye Dani natural herbal capsules Dani eba ointment so de wapo adwuma na wapo so yo yanom ye fa bi ntwitwu na ohun beto Dani Prostate O capsules prostrate odwo so a wote yawo odwo so ntentem nunum bi na opefo wo ma bofra nu fo num bi wini mu fie nkura untimi num bi Dani eba Trading Center yawo Ashton Room ya ne Dani Farmer ne bofi pam akua wo bi a wo pe Dani eba Dani eba Trading Center no pay bi wa fa 027 33 92 877 Ayake Fosu Travel and Tour Recruitment Agency Yama working permit visa Wuko Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium yade woko Turkey yade obeko ke Fosu sese krade ye ne adwumako bi abrochimemu ne wonu ye adwumo ene wo se wo mobua ama kwantiphobia free working visa free plane ticket free accommodation bibia ye free bia no ya na nkrofo ni sa asam da ho na so we dia ehun so sa brobe asem bia ne ho ke Fosu Travel and Tour say ye di wakwantu ho dwumade dia ma na process no am go through yes I refund we sika de ma ye wokuma say emana high tension fra ye no 0241 16 97 go find mojadro make am for dia ma na wi yi e mejadro ba ko ya chese no eje me na eje ntre ha e wodwom no wonu mu atwa wontumi ni dia ma so wo so ete krofo kra dwendwe se de bre ya no ya de wanya bi na so ene be bi na enko ye wunya grow fine ba to neke enuanu no ahudro ni na ya so de agum wonan wonsa ye tititi woda na dwa wontumi na woda sori anopa wotumi so wa mre asa be fo kofa e be fa wo body no ene wo mkotwitwa so nam anapo kra se wo kofikira woti yawo e ha wonko a e moja be di afrisane ye nipadua ni mu a e ye grow fine moja dro ube grow fine misi e ba kwale na ke ba wa Ashton Room smart ebo bo ase Fred Mense ba bidan pure live kam kan e ba shomo won sa digital ba kan neke no ya van no nam na e pa grow fine den do bomode ne gina na e pe bi
frɛ 0244 59 65 32 sabeka grow fine mojadro ni bi eye Isha Eba Center ye ne de BEST best man capsules adiaba good better best bema enye good enye better Mr. Wada obeye best na che say eye best man capsules eye purely herbal capsules mema no bia etumi ema wonum gira wona so ye pa boy djuma 24/7 bema de enye say wafata uragu ukomu ne wakotra se na wubu nkontomo ba ko ba so otumi wu enye no ne bema na mom bema ne de wokosini animu a wotumi sampa otumi yi styles bema bo adwuma ema je say oba no ade achi a nanimu ayesesesere best man capsules ene bebo low sperm count ne nyina beko eyi prostate cancer free ho wanya cancer wo obememu ana wo tore hwanu mu gonorrhea na syphilis ebeko ana se menka ko se shwales ne shwales ne nyina beko pharmacy ne chemical shop bia mu obenya bi kuma se Daniel ba abme kwalena ke ba Misty ba Fredmans Apidan Chris Eba KNG ba obenya bi Smart Eba wo bose se wa Eba wo Asante Bampo Boache sa Eba wo Cape Coast Becky Frank Ohusome and son Eba Tachiman Christ the answer Eba wo Takrase na Isha Eba Center wo the breast man capsules aba say di emema kaginamu no wonu wo so hum Hansa Street wo bia wo pedodo atuo friend 0208 28 80 99 and 0244 96 60 43 na a global school of aviation me pacha wo ba no person de ko school pa na je say that no what to me at ukoko wakoye adwuma jiska dosopo no mabusuani na bia di na je say bibia konkan dia a global school of aviation a je chefo mu akunini ane ani ntini etete wono wo ho ene wono mo kira dia why research akwachire wo hospitality management mu tourism and culture air ticketing and reservation passenger handling and customer service maritime management media and communication where your programs are would global school of aviation and into bomadi and the qualification or senior high school trial results what's a diploma HND or an A level degree we are internship any adjuma de edaho ataju we attend kuma say Kentin Krono a global school of aviation war we are certificate at the bemano ICM UK certificate and into kwabrech memua we bet me and akopedjuma for 0243 28 47 29 and 0244 05 24 60 nana kwa yehwe yenua bema amponsa Idris Marco amponsa Marco advantage and a disadvantage phone ya ye use Facebook ya ye koi ye nioma bebre obi de ton niema enye sika obi de ye nioma amana sini yie obi de ye adepa amana kwananim enti Instagram ho Facebook ho Twitter ho obi didi ho enya adepa afrim agimifo no so bra agimifo no omo bra obi wa ha funi onimu yusu onimu sadia ho faso sitie obi kura binti no akoto font 4000 5000 7000 6000 ubusa amponsa saponsa owo prod quarter prod unibi benim ade against and boys ne hwehwe ne nansen a wo mu previous sa enti wo mo nsema ye bebre na wa susu wan paase wan kasa ede nkoa na wo gie abranti a wo 23 years amani su bebre bra o se mi hu ni Facebook ena waka se wo pemie ena me hyase ena me de ne mbobọ nkomo ena o ma me kakra ena afi de o hyase o se me de ne ma be fra brochira abraw enti wo de me de ne ma na ba no send me 200 Ghana wo de ne ma na beba no wa hyeda so mo bi fra no na ya hu priye se gigigigigigi wo bon se wo ba betumi aseni ni sika kakra da ho ni nyina ma wo bia ode niema fra brochira aba a wo hunu niema no na ni mo so da no wasende wakoyi ni sika efiri wo nyina no wasende amani pakoro ede nkoa na ye hwehwe ye hunu ade ho mfaso ansa na ye yusubi wo hunu ade ho mfaso enkofa bi enkoye bi na wo bekam
nyame na agye amponsa nyame na ehunu ne mobo na wuwu ni akunkuma similar situation obi amafie eye simple ye be ko ni etwa wuti afri ho anki ye wiwie no ye twa wo be ma ye be wiwie no nyame na aba nyame na ba mu na msinka aponsa ankanya se wote ha nyame je no ankanya ne se samre wo busa phone abebusa sika aka ho na wo life nyina ankanya se wote na ha nyina maako me danyame ase se akwanya me fa mu nie akwanya wo bi de me afa mu nie a menya me nkwa etie na meti ha nyina ankanya fo asem na meka me tu me nuamofo me tu wo mofo se ade amaye nie a nyame anhu me mobo anka na me nte ha aka samre kiyakun bon susu kama obrant fe hwe na hu se de osidi gina ho se de ni nipadua sitie wo ba bedi dia mama me bia die hwa kankwase ade a wo koye hwa nkwase ade a wo akoye ade ma na wo pa wo nya bie e wo kumase ha wani san wo mo wo se wo ntua 3.5 wunja 3.5 say na watua 7 million plus your phone into 3,000 something 2,000 2,300 2,300 you 7 million 7 million count proper your bro hospital and who come mayo had the folder wunya asema the folder wo dia wo pe wo ba ono dia wo say where did he what da what solid obi apo obi awu na be ma wo be yo san camp where did he what da what sorry azan kwakubo ye o say wo mpe azan sister azan adian azan ebia no ede keke wa sheda wa hunu wo mra ye na e wo so no se wo de ye ka we didi wada what sorry na ho to say osoko hu training omo wa no omo ye hu adwuma omo nim omo ka bi a response ade be ba so ma ye rehearsals no mo ba to ha no say adwuma na edi wo me say adwuma one na ya wunyina o say adwuma na edi wo me say adwuma di sha kuroma na obedi agoro no ha asemo mo ka no masa edumadu na se ba do se me ko sia ankwahia tamale o se ko ba bi melewu ko hu balichi me pacho time na no me de ma but o wan samo edu balichi de ya ka so obi o case of balichi de o so case ni wodam he ya me de ya baba asem ya bia asem bi pono amanfo the way AC frɛ na akua ye hwɛ ememme ya even Facebook say ya ba chire o twa wo ba chire me no dia to so you ya wasema miska me be ko social media bebre na meme bi oba ne da ho no wa fe ne to kakra bi no na wato ne bo ase no wafa menya wo dan menya die ben na wo frɛ no na wo fa na be matumi atwetwe ne be ma na ntina so say hintim na wo ba na cha oba woni pa woni mo woni ne chate say ye wonu say ye wonu o don you no wato ne bo ase be matumi oba ne tumi akakasade na wonim kasade agu manum mama manu so bi boy ene ma ya ba mama draw so kwa yenhye bi o mama nna nam promo sese no mama draw so kwa wo mu nhye o woni ne ham draw so kwa wo mu nhye mama nanu dia mama me hu ye brazier kro mo bi na no funa no hase no bo ana odon tuma bi atetere se ano no ye kenyina eguo na mama hu a wo mu nya den mama wo mu nkete wo mani ana wo mu fa pleasant a wo mani na wo mu nya den na encham mako encham eni ebenya mo kosu yakuma nyina ba mama kroma tena ya dodo kroma dia netina mama ha tena ya dodo amma bi dia kosu yakuma akura be nante omo de bi ji sike nyina aboso eti wo ba ya ho dan wo ba ya ho dan ma dodo na na mo sha draws na wo so no mo sha draws pant bi ansha no ni anda bi ansha no ono atade ne so wo be sha no ye fa ni see me through see me through just me who fam see me through okay sana ntale ne tia utumi hu se obato abonkuruwa mienu na wogina na owo so sa wo se be ma bi gina no se nani kwosoro ba fom ase wato enwum wo so wo ba bi ahye wo fie ho
lumba na kai wo se mo kontre ko hwe de wakọ no wo hwe de wo ho na oba hwe se de wo hwe de yi a oh enti afutuo bebre ko ekuma manfo say amanfo niema ebi ahyeda kra to ye bo ase adada ma ne bi o se me do oh me yi be hwe fia ma me ye bibia ma na wo bi se Saudi na wo bre na odi ni sika bra no woni se wo ba sifia ma no sifia ni mame mo di ni sika kakra na odi ma no na wo daada no na wo kakasa de mesra mo woni mfu ni yu smartphone ni yu so mesra fa to ho na wo bewu bebre di yansashi enu ma ko meti wonyina na me peke course bebre me ko shia be ma bi o si Facebook na me shia no ye shia bi ma ni ye shia bi ma ni sei eti se woni nwan ya mesra nko ho okay wani mfi ya enko ho na mana enko ho no omunim ne omo ye amema na omo ko ho omunim ne omo ye enti ne ato wo bi no mesra emfa ni agoro otena ba ye wo obi osi wagimi jimi ne de jaika adebeti no so te ha adebeti no te ha to wada so obi de na fesu ya ho de ni na di nada de fufuo bi na nya adwene nkwan na ka ho na di nada na ento wada na asem ye beto easy she oba no akuta no enti ba ma bi wan umusa me sa ho te sei umusa me se medidi mpo umunwene me ho de wo ba be busa sa ade ade pa no de be ma wo ade adwene papa ba no de bra wo ade susu ye ba ne woni tirim wonnim obi tirim asem enti ya mo ya ade mo hwe ne yiye ye nua ba me enne afutu sem no de abra wanya ni sika mpo ne wanya ne fona wonyame agye no wonyame agye no wanya disuan so abra wanya disuan wa de wi ato ne bebie ni se na ma ko me kura bia mani ye nyina da bia bia mani akwanya me fa so me use me phone akwanya me fa so me accept peoples e wo me Facebook account am account mo ni ko ni na send request as I confirm yes ebi wo delete film bi wo block wo yi wo mo film enye ni panyina na sese wo mo ba so efis ewiase no aye obi betete wo kra no obekunkwa sese ewo na doso ekunkum na doso nipa bonefo abawiase enti wo ye nyina ye fantu ye hofo na ye hwe ye ho yie mema no soso mesra mo behu niyema mubehu niyema eya mo kamani nguso na mubehu niyema no enye oba bia na de ne nofo ne na nyina beto wa na ba befa yaminsha papa you near be at free almino civic or say I'm watching you live yami insha vic pa say we share live Mickey darling Cove City was say this guy pa find love on Facebook oh no but we thank God for his deliverance. Mickey darling, Cove City. We know and this message way. Eba yet messages no edoso. Na yemu body kakra. Abranjen di dimbiaba. Mr. J so adi biaba. Mebo Mr. J, number the phone number, yamba. Now about Facebook, the number Emmanuel Adams, Mato de Uso and Sa, upon Mary, Evelyn Away, Angie Passion, Gorgeous Akosia, Grace Soga, Josephine upon Baba Sakina, Gloria, Gija, Lucy Boache, Kwesi Abonga, Joseph Amankwa, Mensa, One City, Genevieve Odro, Wubwani Pa, G receipt. Hey! We didn't know. What the party receipt? Amena mekana chirawo. Chances achibia jewa efua assignments Kate Mensa Andrew Coker patient ofori ade pena adwabo atima Latif Boni Bonnie George Asadu Festus Kofi Toga Gladys thank you Jesus Frederick Kwache na woman Rosemary oba ya papa bi Ophelia Sapon Kwadwo ba Mabel Mompe Amma Esther Niha Kabori ena Juliana Mensa we dia Mr. J Kata wode free ho Ebrayan ewo YouTube name Seka police ni the police station ena inspector entry Seka and inspector entry ena fe police ni ba Hawa Gloria Gloria na Esther nyame enshamo Joseph Fashion ya baba wa ba ko a wo sua adwuma wo ho wo de pokua
say ene eye ne birthday osua adwuma e wo Joseph fashion Pokia ene eye ne birthday Pokia happy birthday and confirm Marco ene Facebook ena YouTube wo adwuma ye kasa ye bobo mu nyina din a ye ntu ye be mistake enti nyame nhira wo mu nyina ye da wo mu nyina Facebook say wo de akopa wo de akroso ayino papa mami nyi we free one afa ebobo maye kafefe talala kafefe talala so what a yellow sperm count and say why yemre won pem be ma we boss so 1 minute 2 minutes no adwun so nkruma wo be ma atwikrom ensan gu be ma no ho ekuro gu hu so fita bi free be ma no anoba ana wo dwun so ntanta mo dwun so wote ya wo ba enso bi gu enkaboni wom white edidu mu a wako enko ama wase esai wase etre wase bai be ma bia ba ho anu wako enso ho fe wunya kafefe talala wo ficha wote ya usisi na ya wo ya onte de abrabia no da ho sentabo wunya kafefe capsules no ebi gonorrhea syphilis enemu san ya de bia no etufri ho Daniel Bakole na Fred Mens Apidan Kinsok ewon kran smart ebo se wa aheba mampon Jodas Maskongo ousko bi ewon kokko se wunya kafefe capsules bia tua fe Madam Harriet, I was 0207 183 819 and 0243 10 04 Kafefe show say ya tro kafefe egu capsule no enwo kafefe talala ene ye betu kwan o say I believe I can fly ya do betu kwan akọ UK USA take Dubai ema wa ba mu Saudi sika akọ mu obie na waje sika no wadie Canada USA Europe Ukraine and na peso ko hia de Jali Travel Consult ye gi wonu mudi enu nti ye bo wonu mudi ya eya ye nsuachiri fakọ ye bebo Schengen visa ye de be ma Canada working permit visa somoje eno so ye de ma Jali Travel Consult eya sobo a wodo ho bo wonu e wo kwantwemu a wokotokoro enka so de biara eda exporter Dubai to no make us say ye fiti ase dada 1st October ye fiti ase to mu akosi January 2022 ye ne celebrities bebre na ekwa akwhwe abomo ye wi a Dubai to no so ye beko akwa akwhwe the tallest building in the world na fe desert safari ho nyina beko akwhwe Jala Travel Consult ye watonso so high tension for 0249 19 papa bobodi ne bi ne twa ye home okay abnaje dia ode ba no Erica Henkra etuatua Evelyn Owusu ansa na Agnes Owusu ansa adwoa money Hegabema ewo Nikki Odo Abena Emmanuel Ajetua Abigail Edu Dinah Frimpong Letitia Ahensi Amasewa Teresa Boaten Saida Ivana Baby Queen Kwadwo Obex Nanaya Okan Pretty Queen Apia Owusu Gifty Mame Owusu Sewa Janet Rebecca Dupoku Abena Gifty Akwasi Mujis Stone de Kobe Sa Kodia ya Veronica Ajemai Suleiman Mariam Abena Oye Ansa Ernest Menu Boatin Patience Ama Lina na Priscilla Enjomo Apia Usu Quiet Angel Enoba Atesem Hema Kwaku Nana ya Foriwa Salome Vivian Entry ena yabo ama edu na ode ebaye nyame ensha wo mo papa wo mu nyina bo adwuma wo mu nyina operation team abo adwuma nde YouTube and Facebook nyina wo abo adwuma ensha mo se ababia no mo ye yensa ye twa ye ho abane e ba ena de ebra ni nyina ye mo de a na mom wo hawo abomode na fa bra koma mu sem dwumade so wo kru wo yire ye nua ba mai problem yi bi won so ye oba ba ma bi de wa fa sa kwa no so e ka keto bi nke ekoku bra na eni yenche na obi so enfanya futuo me so wo problem bia woni be ma bia ye covenant busofu bi na ye bibi was menka wo de se de sitie wo bi fa wo ba e fa wo ankasa wo bi fa wo ba wo ko school wanyi se na wo senye wo no emema mienu bi bomode ani nyina no fabra ye wo askwa ye no mo in edition mo kumase askwa for 020 3933582 020 3933582 production number no fra ye beche wo kwai
middle na then na wote wa why still for ono kwano jama wa bre Akos send your send me na mu twetwe no e mo yi titi me sorry eno the mami no ba ko so ere o kwase mato 3p garlic mixture enti no bi ansa na wakoda ne hu ya ne se wada se wa no 3p na papa ere mami no ne send ma me na mko yi sika no ena me diska ne ere e lolo fe na me du kumasi timbedu kumasi na me ere mbe cheche nsem nyina de kire me sister no de sa de o ere o de mbe ba hanom na kiss no de we asi no me ere me fa metu manim dizia me ba ha me sika na me phone no ehu ne hia me ebra bans ade kyen ye no de obo a wo prage ebra no obo a wo no wone wo ko report asam no e wo ho police station mpacho okache me say ho police phone no answer na yametwe onu asem no on medical juice kan answer na mai den amatwe onu asem na ye ko ba bia case ni sie nyina ye sikasem den time the next bia su ni me ho that time no enti man ko report enti yan ko report okay enti yamra wo se woni Winifred lady na ashesha ho mpacho me pacho Winifred no wo hu no e wo henefa me pacho media na medichia no hefa media yeah Facebook na medichia Facebook love pacho wo share na Facebook pacho Facebook no kwan be so kire me kwan potia wo fa so odi nya no ene ne start edidi nkomo e wo ho kire me kwan me fa so nya na even say now as a on my friend request e Facebook on obane na de ma wo on my friend request e Facebook e ma me dey me request no tina me no dey e chat ya o bizam say me friend am so kuma se na me wo ho na me dey me di me djuma no so no so wo sunwan na ho no no so dey odi ne djuma bizam say o ya djuma ben no so wo hairdresser na afi na wo dey wa start na wanya 2 years akan 1 year na wo dey na wa pon ne ho ana me see you enti if you community na me to say senke se bia sisi a mpesa me ni di nkomo bi so obeti ase de na osu nkomo be na me so me pe oba me ne be den e betena na osu me de me ma na me kaka na o den o dwen ho ntimi am wa na o den e na o test me se me mfre no ntimi am mfre na me ni di nkomo na osu di de me kan no wa den wate ana me su ana me se wate dia den on pera na o den o mla den e mbra mesra me ona osu wate na sia na onya o beba na emu no adwuma na oye no ne master ye adwuma nti ne master man kwan man de e ma ne mba okay nti nkese bia se menya free time bia me den me ba nti odini be week e na ofrem ka jam se ne ho mfa no nti me de se meeting ma den aba behwe na nti mu ho na me de call ya akwanhia ne ye den e ko ba ye no na che se nti woni no e chati edi nkomo love sawo Facebook enfie anaboso me sen ansa na wo ko ho oh envan get to be 4 months ni be 4 months and ani ni di nkomo wo phone so sa enti ganu ankasa de wa enfiri ehin wo no okayem so osunya bet baby o pa e brekum be osuduma osunya sa na o ka kire me wa enfiri brekum wo ama hada ama mo nhia da pacho dawi ede di nkani ane sa wo wutu ka ana wuta ka mu free ha wo ko brekum akwa hwe no pacho okay mehia wo bi wo Facebook mene no e bon komo e was me hu nipa no a 4 months de woni ni ye video call ene hu ne ma hu se abaya we na mene ni di nkomo na me mpran woni ye oh okay I said that no I said me ka friend video call first one me friend no so why they busy nti ache me friend no o ka jam say the phone no camera na ide enye papa nti no anya de a mitima ide ahunanim wono ne phone camera anya papa nje anya de me ide me friend kwa na topic ya anya de me ide me hunanim nti if you wanna me see one waka amate nti if you wanna my ide man friend video call bi okay na yemra Facebook ho no your pictures egugu ho minim sa oba no pe picture show be hu picture won so hu ne pictures e wo Facebook but I mean pictures for Facebook am na dey o start send me Facebook and WhatsApp wono an pictures o dey send you Facebook and WhatsApp but I e ma wo hwe but I say na what here oh to say kokko to oh yeah kokko but oni munye dubi o slam ge kokko kokko ne hu ni munye dubi bibli asa enti woji di se ge yanka wo kwa akwasra no wono ena ne wo chat wo Facebook no okay is here the home say meeting ka say na ne chat am ono no frame me in the event say na me ne chat ne nkomodidie mu no ena ma me de copy ho no ma sa kwanhia ne yeden e bae
Enti wo de na nim se onipa woni ni di nkomo no woni ye wono na wo kwa kwhia no Pachane what in face say Pacho mo 23 years 23 years Pachane oh okay we bra wo kɔ no ma misas okra wo mame okay na wo kra wo busu ya se me kɔ me girlfriend bi ho e wo bekum okay me den time de na mame na wo kɔ yi na mame kɔ yi nti me bra ba ko na me ne wo ho na me ka jen se me de me kɔ sunwan aba den time gen ka me say what is sunwan na ho no ye den oye adwuma the time me do sunwan me friend no so o brekum you see o brekum nti me de me fa ka mfi sunwan den embra brekum enti ma wo bra hu se wo tukwa ko yi sunwane yeah wo kosa wo girlfriend Pachane girl a wo ne na di nkomo e wo ya kan say Facebook na emom no enye se wo girl a wo se ne pe wo hia no wo hu no se ne pe wo ma wo bra ate ase esa Pachane eno ka se ko okay I said because eso bia me mete na so bia me brat inde me ka je ne say me de me ko ha ba no me ko na me so me kwa kosra me ge bia ba na o se me de me hwe me hu ye aha girl no wo hwe no kakra se bia me hia girl e bi oba from me kwa adwuma miniska wo send this o demand this ka from wo send ni bi oh girl na me no ka say demand there on for demand na de enfa ha me be e wo ma no afrem se bia o e bia ko mo de no this guy me man say ma send a mood where 20 cedis the woman wa frame say be a common na ma send 20 the woman wa frame say 20 aha the be say be a be week na ma send be a be 20 cedis aha to won demand say be a me pewe and 4 months you know wo ne ho ka wo boy be say at least endu be 100 cedis oh and so we there what fan for we there what fan koko wo be there 300 million ya dada no flat yaje wono so body wo brekum ese minim brekum fo no wo mu nyina wo brekum wo fro ba bia me wo brekum 036 03224 98037 and 0243 114497 near wafa phone in segment no ewaka Ayona Pharmacy and the impressor capsules any impressor oil ediaba no kwasam say eye no pemu adwuma enu nti wusisi ena wote yaw ewo mu ana waposo ena wote yaw ho ukotodwe ahono ana bo yaw bia wo de wotinu woni paduan no mpanimu no edura ewasa wo use eye impressor capsules and wo banom ekoto ni paduan mu a eye no mpamu adwuma nafa akokoro no a ewo tutu na ye wo ya no wo di impressor oil no hwegu nsam a na wo di atwi wodi twi ahwese oyo no anonom eko enipadua no ankasa mu ebekwa kwaye adwuma no ede amount enu nti eye impressor capsules impressor oil Ayona Pharmacy wobi a wayisu adro yi pen ebede ho adanse ede akyerew wo pen dudu mu atu afa Ayona Pharmacy ewo 0243 123 224 0243 123 224 and 055 31 34 185 055 31 34 185 Ayona Pharmacy number no frɛ na kwaje impressor capsules and impressor oil no bi hello hello Maa Akos ya mira hello Maa Akos me tie wo ba me na within ba bia free oh mi ka tasi akwa ho de 35 minutes you okay yankwa so mama mi ba no anasa mi na no asem no awo kan eye nyina ya sede eye boa na mun bi ampa me kan ni che nkola ni na protest o mun ti o ma ofo no asem na bi an ko back kitiri ka o be wari a ese obi san fo na o de ti ani ya pe ba ma no mun ya so mi number ti ba ti na so dia ayi da no di di ya ti abo a ofo nyame ensha papa ene wadwe nsha hello within baby afefre hello Mom Pastor, good afternoon. Good afternoon, Dini baby afefre Good afternoon, Dini baby afefre Me pacho kasakati yenti owai Me pacho yenti wo
problem na okomu no na me dey na fi se nyango po in a film na and so we fa de e wu na ese go obi a fa ntino ho o Ghana man me na e fa ntino ho da ba si bebi nyame ensa me pacho ye fa ya no start body na baby afrefre no start do wasem no ato so ma ye hello we did baby afrefre hello ma ko an ya man ko ni ante ye ko no ma na o ma ba no ma me me ni na Facebook ni o mo papa e bi ya pa da o mo se nti na to wan ya war ya ni ti ta ya war na de aware ni war ba nyame ensa pa me nua ba hello Obago bia mira ma ho you so a champion boyfriend kwamo highways yankwe wadi mira dofu na wo ya de nyame adom ne ho ya pa me zo ko bo dofu na wonu emo bi ache na so ka man mo bu champion yankwa na asem ne so Obago je ya be banua sha Facebook ngo wale no me so mo ke ya Facebook ko be te no o ta fresh ye o mo je dai o na cha ti ni cha ti da to se dai o ya ba ka nyame onsha papa me nua be me champion we di ni baby afrefre hello yes I'm done ka se ni okay yankwe asem na boy ni kanu no krefa asem no kanu o ho girls no ma sene o kan se sene first na oye bema onyoba oye bema pa ike wa mo ni na ho na ye so do na udi na sibia ni ba ko yi wa no ni nya bema no ma ni nya ho okay nyame ensure se mema na di sa adwuma no udi ni baby afrefre hello ya udi ni baby afrefre me ka sa fi amasama we go me Julie yankwe boy no me ya hopa de o kan di nyame na abo ne ho pan pa o hwe ye o so ama ya ye tie no e dia sia de pa me ya wo ama pa ne pa nyame na abo ne ho pan pa nyame ensha papa Julie wodi ni baby afrefre hello good afternoon Marco ya oba pa yankwe me ka cho bibi ka kanti me mo mi din me ka cho mi free break okay na boy na sem no eye scam etro omo no bi kan send a friend request and so one ma wa agina more faster because na omo be chat na omo tune on Instagram and omo di bi for adwuma no nti de kun se ya dia e ho pa nti e da nyame ase se wonye ni sira didi okay bye nyame sha hello we didn't baby afrefre hello we didn't baby afrefre oba pa ye entie ho radio no me pa chon esa we delay tie me ni yanko why hello antimi anyina so we ka accident na amoman okay yanko me pa che me ni mema no maba no utu mu fo angasa like o mu fa ti ni mema ndem utu mu fo pa na ma no ni Facebook fo no mu ko bi so e di penti mpate ya mu utu mu fo pa ma pa wai nyame ensha papa perfutu na na de ma no hello we didn't baby afrefre hello line 3 hello good afternoon. Good afternoon. Did you baby afrefre? Pacho mi ka afrefre ntonso. Okay, yankwe. Hello. Me pacho yeti o yanko. Madam me pacho we me mpesi me bo mi din. Emodi yanko kasa ni yanko. Me pacho e dia to me da ewo enkoko. Ene de driver ni mpo. O driver ni na asa ye fan station ya me kono na mayira kwan kakra nti me ka che ne se me ni station ho enti onko entre me de dru ho na ache me no see you nti ye ko ne dru o de me tin sa mi wu bebi a o de me ko nti o ha no ka che me se o to ade enti me ntwen o kan okay na che so wo be di bia di mu pen na aka me nko a
intimate you nua no was story pa na so we their phone calls ni nyina no say obi ade bia de ne pen esa no obi nso gina so che hello we didn't baby afrefree hello yeah we didn't baby afrefree because you're free takwa yo me nua be ma yankwan you can't say me also some obi di me pa no so free sa breakum hona if you just say bra friend say Mema na boss abrano morning kwasa yumedino nyame ensha papa me nua bema hello we didn't baby afrefree me nua ba ko tia papa bie me nua bema papa bie me nua ba ofakwa tani ma so ma santemanpon kufia sie no ta coach okay wafa enko me nua ba mame emo aba so o transi se yam penimfo titu na na brago atono so asine ba pani o help our so mo djuma ni Mr. Piano di for than agency ori tempo so for wo kofia se amenchi an pa me nua ba me na wura ho sem papa ne wa be chama ye ti na me ka che magu no wo mo ti so no em na tene maba wo mo ti so no enye che nyani sika wo che wa faka preku breku wo kono wo koi yankopon na ye wadom na wa ma wo kwamo aba bedu bia wo tie ka weke kun komukokunwa akonyi fa no busuafo ebehu akira kwan etie tremrante ne maba wa ayo mo nso mo na moto ye na wo no bedi komo ofo so a hwekwan abefa so ni pakata etu na monko na mjidi se dio aye yankopon amo no ho ban pa meda timi ni aba nyame ensha papa fa kwata we didn't baby afrefree okay yankwa me nua bema Papa chobe kupa voice no ta no mo that case we see ku madam it case minute be ku me to fetre me see case we see ku flash era be shekwa aga brava the boy amani yes ko man ko ko to issue e ka won ti kala to so a ka mi se den ka be ma poni za so ti ana ya so ma ti yo wa e ti be ku adu bia no nyame na mo report o ma wo police for Miss Mon report o ma police na say incident we ya nkasa na owo kan nyame sha me nua bema obi dit bia to so ragiana wo save boy no fa no koye no won na bo wo mama na ese de akofa ni hello we didn't baby afrefree hello we didn't baby afrefree hello me pacho entie wo ho radio na se TV satrendum no ana dwom no mesra open ku fumense ya nko pani ai wo fa na dey mo be yin na da wa no yankopon no waje no papa because the ka kebi na se yin mu nta ma me ka kwa wi ade na gidi ewa nti me da ma yin o ayi mba ya wetu o na gbe akwantu de ma me ye nti onpe empa so bi na onko na yankopon na ajim papa nyame ensha o pa hello we didn't baby afrefree hello hello we didn't baby afrefree hello Maa Akos yeah mama good afternoon I'm Pacho me entie wo yankasa Pacho say entie wo TV no anasa radio no be delay entie yankasa Pacho your friend Irene okay Irene TV anasa radio set na nko from am I feedback me so me ka say that okay yanko me asoma aso abranti enye me ya na enye me mobo ejise nkola na aba na nse no omo sore a social media WhatsApp enwa agwan onu omo kasa bia omo nti asoma be fi omano ebeba no ka che so uye kolu omo braso ade na aide aba no nti so omo braso ade na aba omo so ade na no omo yede omo hu no me da se nyame ensha o pa we didn't baby afrefree Yes, David, na because after kusumo. Okay, David, yankwe. Dio, mini abema no, mi manikafra. Na ni tinkwa ansusu.
Masra mu sɛ na ni ansade ya wa be du mu nsam die ni ka cho unya ne kata chema me ye papa. Nyame nhyira wo papa no adwenkyerɛ. Hello, we didn't baby afrefre. Hello. We didn't baby afrefre. Okay, yankwe. Yo, me better than better me shall na company di planto o ma ni ndao o ma ni ndao na Facebook de part of Facebook Instagram na like ngi na ya tin to ya di tia Nyame enhyira. Hello, we didn't baby afrefre. And me enyina so. Hello, we didn't baby afrefre. Good afternoon. Good afternoon, yankwe. Me pacho yetie wo. Mami, the same say a branch here now or Casano. I was at the row to cast him, them and any them and any now. I was a spot doing our multi storm. Ne line no e break bad was say ye woni dia de chi squad ni nyina ane aposi for be ye ho adwuma e dia ma ye wodi ni ba bia free. Hello, me pacho jum radio na na say e kwa ka cha ni ma me o se ni radio no. Hello, wodi ni ba bia free. Yo je wa ye tie wa wie. Facebook ni e Sani dan wani da ba ka sa wani kwa ba ka ce sani kama ni okay anti se ma ke na ba ngam ni okay nyame ensha pa me nua be ma. Hello, we didn't baby afrefre. Hello. Hello. And so and to me and so hello, we didn't baby afrefre. Hello. Hello. We didn't baby free. Afternoon. Okay, yam kwa minu ba. Bede Emmanuel be perfect. Emmanuel yam kwa kasa yeti you. Your friend say, boy, o ma ni nda ho. 23 years guy. Who plays scout ko yam ba pe. Me say, boy, 23 years guy, o ma ni nda ho do for pesca. Aro ko yam ba pe. Nyame ensha papa. We didn't baby free. Okay, yankwe. Me pacho me guy here. And maybe now or so no me tell number one I say. Not the number the man na me ya de number bi betu dwagina so ko pin se be pon ya first number no ma me why. But your last number is saying? Last number is 82. Yes. So many better just see ana wafa. Okay. Hello, we didn't baby free. You didn't do a damn because of free a private master. Yo, Adame Yankwe. You see, sir, religious and moral education now in Jino, a threat was cool. I might be a super. It's young first day, let me introduce any man, it was cool. Now say a teacher for no, Yawas and Yamu in Jazz, not a trap, you know. Yes, I emphasize the view. The boy. Me da say or say and also ebeboa pa na mom say wo how wo problem wo amane bia wo be solution abomode na febra kuma mu nsam dwumade so ye waskwa ye ne kuma se mo e na edi hwe ne mo stadium askwa ye ne kuma se mo ne di hwe ne mo wo ba na fom kwane afre 020 39 33 582 020 39 33 582. What first number we ya? Ya beji wo so papa. Hello. We didn't baby free. Actually, we didn't understand because the fact that you're not a yenti way. Mom, such a net deal, near a Huancasa. Yenny a bear man, Yamia Jim. I was so quite very dead.
no for bomb fire no then ya me asfa no bia the for saba na yemi na so ele youth na ya ba ne fa nye assist my ho fa Facebook ne da media ne fa nye assist my ho fa nyame onshira wudi ni baby afrefre What a feminist, with a free yo NS yankwe really, Akoma in Yano Memano. Especially local Facebook, I almost confided the Ascendo. Very request. Open so who's a Lipan or yet broad may in the Pataya, who had the pictures. Now who had the profile, I'll go into and go through or your department or your fraud and also on your fraud. And also, Memano, many Yame and Sha, we didn't have a free. Went to me. Hello, we didn't have a free. Hello, Maa Akos. I just was the deputy of Germany, which here Akoma, the community now. Yeah, Joseph Francis. You know, the chair in the Magata. You can hear Akoma, kind of patient in part of Maa Akos. No question. Now, Maa Akos, make a 10% cut the mini demand. The SEC, this is here, now you're lesson at the amount, you're not eating. The BC is here, now you're lesson, I'm not eating. Into the same Yabemano, the Estimo, Yamina Jenison, or managing now, said they are Dutching and also China, only some mistake with you. Because the bands are, now you go to me, it didn't look at the Abeno or New Zealand, yes or New Zealand. But you don't let you out of, but you see, no, if just now you did to say, Kosia. Who Papa no, but we understand my yana watching. You make sure Akoma F na program na ko to ma yinina. So that's it. You know that my particular this of Nyame ensha papa yenu abema Francis Richard this of Germany wono ena yetsene nka no yenu abema Kofi Ampofo yetwa process say wa sister Gina wonso abagana ane yenu abema Emmanuel Uso Japan bema na wonso yachiachia wiye papa nyame enka mo obapa memo ha meje so mame media bako de yesu adaroma ene ehene yakọ ene ye fanoke engine capsules ene ehona ye de ebefa nti maji makunwa di na mebo modin na me ne chifo atwetwe enkomo ebusafo ene na mekase memo bibia akwaba esama obibia monitie minim se watna dwumadi so ebiefra no pa abepem samre ebraso eyapom den ho nkomo ene de ba meka se obesetwo wabese yasum wade yenim se we kwa de bank ma ye free ho misro manyi em free ho isanse mpanimfo se wa no ho na eho efu baby otomfo bebo pampampan no ya na eho ehia no enye ye ho netayen anase enye sika bia me na buso ene na wotwe bia betena ha ye nyi dede entwetwa wasum na mpanimfo ka asem se ya na ekuro bekum kraman no eno neto na pampamu eto da anye yare kakraka bi nekum brani o yare kitu abi tina da ne da ye beka kire onye se wonte nye se winnim na mpanimfo se ahohini eni ejina morere yenim se ore befi ntina dane da ye betena ha na ye ka kiro se yare ewo ho yare ya ama me ne wanse ne fi yare obi benye wa ne fi yare obetimi asere ahodie nyina ede yetu kwan ede akoba bi nanso apomodin die eye ankona ede tina dane da ye ka kiro se bon homodin tina be ya wapomodin die dane da obetimi akra wa de